Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba rero ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atakabaye atinyuka gushinja abandi ko bari gukora jenoside mu gihugu cye kuko ubwicanyi bukorerwa abanyekongo batutsi bukorwa n'ingabo z'igihugu n'imitwe ifatanya nazo kurwana. Imyaka igiye kuba ine intambara yubuye mu burasirazuba bwa RDC bishibutse ku bwicanyi bukorerwa abatutsi bo muri iki gihugu by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yari mu nteko rusange ya Loni ya 80 ku wa 24 Nzeri 2025 yabwiye abari bateraniyemo ko bakwiye kwemeza ko hari jenoside iri gukorerwa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Bwana Faci ntiyavuze ubwoko cyangwa se itsinda ry'abari gukorerwa iyo jenoside, gusa ahamya ko ibibera mu burasirazuba bw'igihugu ayobora atari intambara isanzwe ahubwo ari jenoside ikorwa bucece. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane anyuze kuri konti ya X yanditse kuri Perezida Felix Tshisekedi adakwiye gushinja abandi ibikorwa by'ubwicanyi n'ubugome bikorerwa mu gihugu cye uko bikorwa n'ingabo ze. Ati afite igisirikare gifashwa kandi kigafatanya n'abakoze jenoside mu Rwanda ba FDLR yanashyize mu ngabo ze FARDC harimo na Nyatura n'indi mitwe ishingiye ku moko, yanashinze kandi umutwe witwaje intwaro witwa Wazalendo awuha amafaranga ndetse n'intwaro. Hanyuma Nduhungirehe ashimangiye ko Felix Tshisekedi yirengagije ko Wazalendo, FDLR na Nyatura batwitse inzu zirenga 300 z'abanyekongo batutse mu mudugudu wa Nturo muri teritwari ya Masisi hari mu Kwakira 2023. Ati yayicerekeye ubwo babicaga urubozo babatwika ari bazima bakanarya abasirikare benshi cyane ba FARDC, ati babaziza gusa ko bavutse ari abatutsi. Yagaragaye ubwo hacicikanaga amashusho y'abana bahawe intwaro n'uwo mutwe wa Zalendo bakabaza abo bana niba biteguye kwica abanyarwanda. Ntacyo yavuze ubwo abayobozi ba Zalendo batangaga iminsi 10 ku banyamurenge n'abandi banyekongo b'abatutsi ngo bave ku butaka bwa RDC basubire iwabo mu Rwanda. Ku rundi ruhande leta ya RDC n'umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bari mu biganiro bigamije amahoro muri Qatar, ariko FARDC ikoresheje indege z'intambara drone n'intwaro ziremereye ikomeza kugaba ibitero bikomeye cyane ku bice bigenzurwa na M23 byiganjemo abahatuye abasivile. Nk'urugero ku itariki ya 19 Nzeri 2025 umuvugizi w'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko FARDC yagabye ibitero mu bice ugenzura ikoresheje indege za Sukhoi 25 n'izindi z'intambara. Ati kuri wa gatanu tariki ya 19 Nzeri 2025 leta y'iterabwoba ya Kinshasa yakoze ubwicanyi ikora ibyaha by'intambara bikomeye. Ihuriro ryayo ryarashe ku bice bituwe cyane bya Bwibwe, Kitso, Hembe no mu bindi bice bihana imbibi ikoresheje drone za CH4 n'indege ya Sukhoi 25 yaje kabiri. Saa 2:03 z'igitondo ikindi gitero cya drone CH4 cyagabwe muri Nyange no mu bindi bice bihana imbibi bitera impfu z'abasivili benshi. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko Tshisekedi atarakwiriye kurenga kuri ibyo ngo agire uwo ashinja jenoside mu gihugu cye. Ati hanyuma y'ibyo byose aratinyuka akajya imbere y'umuryango w'abibumbye agashinja abandi jenoside. Imyitwarire ya RDC mu kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari igaragaza ubushake buke mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono wa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku 27 Kamena 2025 hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Repubulika y'u Rwanda. Ni mu gihe n'ibiganiro bya Doha bifuza RDC na M23 bikomeza kudatanga umusaruro ufatika, nyamara bimaze amezi menshi cyane bibaho nkuko amakuru yakomeje kugenda rero abigarukaho. Muri rusange akaba rero ari Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Umuyobozi wungirije w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Vivian Van de Per yemeza ko inzira politike ariyo yonyine yakemura intambara imaze imyaka muri RDC. Ibi yabigarutseho wa gatatu tariki 24 Nzeri 2025
ngo yasozaga uruzinduko rw'iminsi igera kuri 3 yagiriye i Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Viviane de Perre yavuze ko intambara atari umuti w'ikibazo, agaragaza ko hari izindi nzira zakoreshwa. Ati intambara si igisubizo mu gihugu na kimwe ku isi, hari ubundi buryo burimo inzira z'ubuhuza. Ibyo birasaba rero igihe, kuko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kiragoye cyane, kuko hari amateka menshi cyane akomoka ku ya nyuma y'ubukoloni. Abantu benshi barababaye, abagore barababaye, abana barababaye, kandi nabere. Viviane de Perre asanga amahoro yo mu burasirazuba bwa Kongo yaboneka binyuze mu nzira politike, kandi ari nayo Loni na MONUSCO bishyigikiye, nubwo atari byo biyoboye ibiganiro. Ati ntabwo rero ari twe tuyoboye iyo nzira, ahubwo ni Katari, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika turayishyigikiye, kandi twiteguye gufasha leta gushaka igisubizo kuri iki kibazo kimaze imyaka. Nyuma yo kuva i Beni muri Kivu y'Amajyaruguru, uyu muyobozi azerekeza i Bunia muri Ituri mu ruzinduko rw'iminsi igera kuri 3 muri iyo ntara imaze imyaka myinshi cyane ihangayikishijwe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu kandi urwego ruhuriweho rushinzwe gusuzuma iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo GCCM rwemeje ko ibikorwa bishyigikira kubahiriza amasezerano bizatangira ku itariki ya 1 Ukwakira 2025. Bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku 24 Nzeri 2025 rihuriweho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Togo, Leta ya Katari na Afurika yunze ubumwe, rigaragaza ko hari inama y'iminsi 2 yahuje abahagarariye u Rwanda na RDC n'izindi mpande zose yabaye kwa 17 na 18 Nzeri 2025, bahuye ku nshuro ya kabiri i Washington DC bagamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington DC kwa 27 Kamena 2025 hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda. Mu byaganiriweho harimo ishusho y'ibibera ku rugamba n'amakuru y'ubutasi azashingirwaho mu gushyira mu bikorwa bikubiye muri gahunda y'ibikorwa CONOPS igamije kurandura burundu umutwe wa FDLR n'imitwe yitwaje intwaro. U Rwanda na RDC byashimangiye ko mu gihe FDLR izaba yaranduye burundu, u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Impande zombi kandi zemeranyije kuri gahunda y'ibikorwa bya gisirikare Operation Order cyangwa se Operation Order igamije kwihutisha iyubahirizwa rya CONOPS. Riti impande ziganira zemeranyije gutangira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'ibikorwa bya gisirikare Operation Order ku itariki ya 1 Ukwakira 2025. Reuters imbere n'amakuru by'Abongereza yanditse ko amakuru yahawe n'abantu batatu bafite aho bahuriye n'ibi biganiro yemeza ko ingamba zose zigamije kugarura amahoro hagati y'u Rwanda na RDC zigomba gushyirwa mu bikorwa bitarenze impera za 2025. Amakuru avuga ko ibikorwa bya gisirikare bizakorwa na FARDC byo kurandura burundu uwo mutwe w'iterabwoba FDLR bizatangira tariki ya 21 na tariki ya 31 Ukwakira 2025. Biteganyijwe ko imirimo ya GCSM izarangira mu minsi 90, ni ukuvuga amezi 3 nyuma, nibwo biteganyijwe ko ibikorwa byo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizaba birangiye. Byatangajwe ko iminsi 90 ivugwa amasezerano y'amahoro yari yashyizweho yo gusenya FDLR n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa RDC itahise itangira kubarwa amasezerano agishyirwaho umukono, ahubwo yatangiye kubarwa kuva igihe inama ya mbere ya GCCM yateraniye muri Kanama 2025, nk'uko amakuru ukesha mu bitangazamakuru byo muri RDC akomeza kugenda abivuga.